Vawiin July ni sompani sangni somni pangahi kan padu tak Upa B.Kailiana'n chatuan ram min pansan champha khatna ania. He hun alo thlen hian kan rilru atharin ama kan ngai azwala thenrualtha unaw le rawngbawlpuite tlang sang sangami te thin lunga in lo langa. Kan ti theitok ama Hriatrengna puala hun kan buat sai hi min lo thlir pui ve turin kan ngen cheu ani. Upa B.Kailiana'n hi pungur chinga leitle pisai khami leite inkara fa upa ber dot ni turin kumsang khajakwa somnga March ni khatkan lengkhwa serchip district ha alo pianga unaw pakwani in anin dot dan chu hetiang hi ani. Upati rual khoma anupui vanlal avi siaha. Upa B.Kailiana'n anupui F.Lalhlimpuii lal khumtiri leit lal fakomi leit apasal lal huliana leit tuithiang aizol lal rongbawla leit upati BC roloma anupui vanram thangi don siam kungi leit apasal lal zarliana leit vengsang champhai upati BC biak than sanga anupui ngurming liani vengthlang champhai deng sai lovi apasal JH lalmun sanga Bethlehem vengthlang aizol te anni. Kumsang khajakwa somriat panga khan F.Lalhlimpuii nen in nein fanaw rochan andon te chu hengte hi anni. Khopui moya anupui H vanlal nun tluangi Samuel rolo puya leit anupui ngai ro pari TBC lal than moya anupui rilruk bilal naziri apasal bil ramsanga TBC lal nun nema anupui lal nun moyi lal mun sia matlaw anupui helen lal rinzualite anni. Upa B.Kailiana'n hi anaw panlaya changin mizaidam le inwong tak chhungkhat mi changkai tak ani china alo puitlin nu in Assam Regimenta le Border Security Force BSF te changin lekha azirpa zela. Hemi nu hian middle school a Hindi teacher na thokin buang neidon tekhang North Khobung champhai veng sang le ele middle school Kahrawt Champhai te athok chin ani. Heng school sang sanga atho chung hian chanem ngai takin athok china school nau pangte poin an ngai na chin hle ani. Sarkar na thoka ezon na mumal ani ma koshan chalaya in mangrual ani laya changin pathian rongbol na hi nuam athi in chalaya ain mang na sa hle china in le lo neya chungkwa a an omto na khosang sang ruan tlang kelkang North Khobunga te koshan chalai shwai tu zinga atel ve chin ani. Kumsang khajakwa songkwa pakhata North Khobunga Mizoram Baptist koshan alodin khan koshan shwai tu ta zinga tel chhun zomin rongbol tu twal upa a thlan ani a. Pathian khongai na dungin koshan upa a thlan ani chhota zela. Kumsang khajakwa songkwa pathum matanga sangni somni pakhat chungin active upa ni in twal chung le biala mo phur na chi sang sang achel chin ani. Hriselna thuwa in hriselna neu ani ve chin avangin active upa rongbol na atanga chol adil angin kumsang ni somni pani atangin active upa ni na atangin achol ta ani. Kumsang ni somni pali me thlatir khan atu te lo piang tur muak turin champhai changin azola anupui pima hliminen an chukthla a afaten ni dang aya anun angwai deuh nia an hriat avangin me ni kwa sangni somni padi khan Ebenezer damdo ina check upin an kalpuya kol manga enfia ania athwaka bok brain tumor mu chwa ani. Me ni som pakhat sang ni somni palia MRI manga enfia le ni in Ebenezer Hospital achangin Guwahatiya zaitu rapur thlag ni in June niriat sang ni somni pali in Rinia Apollo Excel Care Hospital a zai ani. June ni somni pani sang ni somni palia aizol ron ho chhopui ania. Hemini hian Ebenezer Hospital a bok lo pui le ngal ani. July ni thum sang ni somni pali ni lainia damdoin achangin an chuaka mission veng thlanga afapa te ina enkol zui ania.
July ni sompani sang ni somni palitu ka tui taka amuhil chu afaten an kai tho leithei talova Ebenezer damdoi ina bok shuain Dr. Ten thei top choin an buaipuia IC wada ani nuwa po harto lovin tui takin tlaidar lia chuan alo muhil tlangta ani damlo mang anna kan to chung zonga mintung trai pui tu le sum le pai tha le zung senga min kan tu zung zong te chunga pathian mingin lom thu kan soya min enkol tu nurse tele doctor te chunga lom thu kan soi ba ka kan chiat to a min boy pui tu mission veng thlang branch YMA tele Kahrawt veng branch YMA te chhungkhat laina thenrualtha rawngbawlpuite tele min hmangai tu te chunga thinlung takin lom thu kan soi mol ani kan pa du tak Upa B.Kailiana'n hian pathian hmangai na hi atuipui chin hlea ahun nu nung lama pulpit rawngbawlna ane nunun bera po pathian hmangai na chungchang hi kaushan ho te hena asoi nge ani hetiang taka athak lelle arung abol chin lalpan hena thlamuang taka achol ta hi ngai hle ma ila kan lompui em ani anupui F.Lalhlimpuii le afate Kahrawt Champhai thar le thi kan mangai na chuai mai lo khwarei po in thar le thi o kan du lai zmual min liam san